पुलिस और प्रिजन अथॉरिटी का कोई बहुत अलग काम नहीं है। जब महाभारत हुआ तो लॉर्ड कृष्णा ने पुलिस की डेफिनेशन दी थी, और पुलिस की डेफिनेशन है परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। If we fail to do that, then we are not police officers. As prison staff, if we fail to correct you, then we are again failing. My objective here is that no one amongst you should come again here. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कन्विक्ट या अंडर ट्रायल सिर्फ कोतवाली जेल नहीं, दुनिया की किसी भी जेल में आपको जाना ना पड़े। आप जब यहाँ से जाएं तो कोई ना कोई ऐसा हुनर सीख करके जाएं, आर्ट सीख करके जाएं, स्किल सीख करके जाएं कि आपको सोसाइटी हाथों हाथ अपने अंदर ले ले। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि अगर किसी इंसान को एक बार, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जेल में जाना पड़ जाए तो सोसाइटी या फैमिली उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। आपको अपने अंदर जितने दिन भी यहाँ पर हैं, कोई ना कोई ऐसी आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, म्यूजिक, स्किल, और अगर कुछ नहीं तो सेल्फ रेस्ट्रेन, जिस धर्म को आप मानते हैं, अपने अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, वाहिगुरु को एक ही प्रेयर करना है कि हमको रेस्ट्रेन दें। हमको रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। 90% लोग जेल में इसलिए आते हैं कि हमारे रिएक्शन In day-to-day life, we normally come across a situation where we feel that whether I am right, whether I am the remedy, and where should I and to whom should I approach. Now, this is a question that we face, and to answer all of this in a short span of time, I will assist you all in this matter. Now, justice is, what is justice? So I start with what is justice. Unless we know what is justice, we don't know what are our rights, because rights, remedies and justice all go hand in hand. Justice is basic fundamental existence of a civic society. If there is no justice, there is a lawless society. Its existence found in our Indian Constitution, which provides and ensures that there is social, economic and political justice to all. These rights, privileges, liberties, द्वारे आमची ह्या प्रिजनर म्हाका दिसलें की आयज तांकां मेळची, आनी ताका लागून हांगसर आयलो। आमचे IGP आनी बाकीचे पुलीस ऑफिसर, बाकीचे आमचो फोंडेकार सुप्रिटेंडंट आनीक हांगा सगळे, आनी आमी पळयल्या नंतर अशें दिसलें की जे प्रिजनर आसा तांकां सगळे तरेची बरी सोय मेळटा, बरी सुविधा मेळटा, आनी तांकां ट्रिटमेंटूय बरो मेळटा। जे हांगासर जेलींग आसा त्या ऑफिसर तेंचे कडेन सगळ्यांक तांकां मेळटा। आनी आतां तेणी केला एक सामोसाय खालो, सामोसो बरो लागलो, जेलरान गेला म्हणजे तोय गेलो तांकां खालो। म्हणून हांवें म्हाका दिसलें बरें दिसलें तेंचे मदीं रावून, तांकां सर्टिफिकेट दिले आनीक अशें दिसलें की ते सगळे एकठांय आयले। आनी हांवें तांकां एपील पासून केला की आमी सगळे भारतीय खंयचे तरी आसूं, गोंयचे दुसरे जाग्या वयले आमचे गोंयचे देशाचे सगळे भारतीय आसा, एकटे रावप, जाती धर्माचे सगळ्यांनी एकत्र येवन बरे भशेन जगपाचें, आनी जे बी दीस पडल्यात ते तेणी
ते तांकां देवाचें हें आसा तांकां आरोग्याची बरी सर तुमी प्रोडक्टू घेतले हां तुमी तेजे स्टील लेवलून पयले सगळ्यान तुमी मेणवाती बी घेतले घेतले तेंचे कितें केल्ले प्रोडक्टूय घेतले थोडे की म्हाका दिसता बरें केलें मेणवाती केल्या गणूच करता ते सगळे तरेचे ते वेगवेगळे तरेचे हें करतात कपडे शिवतात हे सगळे तरेचे पळयले नंतर बरें दिसता की हांगसर कितें तरी तांकां शिकपाक मेळटा आनी आमचे जे आसा जेलीचे स्टाफ आहा तांकां सगळे तरेचे ट्रेनींग दिता आनी फुडें सुटले नंतर तेणी कितें धंदो करचो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.